رمضان 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 يا حبيب رمضان. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Počituvani. Kako što znajeme, naši otpratenik alejhi salatu wasalam nima zabranito da doagjame na namaz vo džemat togaš koga ke jadame crven kromit ili bel luk. Zabranata isključivo doagja pored toga što od ustatana to što jadel crven kromit ili bel luk izlegova težak i neprijatan miris. Isto tako, sekoj onaj koji što koristi cigari, puši cigari i od njega izlegova težak i neprijatan miris. Sve to im preći na vernicite i na melecite. Pa Resulullahi sallallahu alaihi wasallam samo zaradi toga ni zabranuva da doagjame na namaz vo džemat. Subhanallah, nema da bude opravdanje na onije koji puše cigari za to što ne doagjat vo džemat, zaradi toga što puše cigari. Ne, tuku treba celta da im bude da gi ostava cigarite, a namaz od vo džemat da ga uspostavat sve dok se živi. No, mene mi je daneska zbor za jedan hadis i za jedan drug miris na zdiv koji što izlegova od ustata na jedna kategorija na luju. Pa da vidimo što veli Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za toj zdiv. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم صائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. متفق عليه. Se prenesu od Ebu Hureyre radijallahu anhu deka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rekao: mirisot na zdivot, na postačot, poubav i podrakaj Allah subhanahu wa ta'ala od mirisot na miskot. Subhanallah. Site nije koji Allah subhanahu wa ta'ala go obožuvame v ovoj mjesec na Ramazan 100%. Dobro znajeme deka od nas izlegova jedan težak i neprijatan miris. Se javova zaradi postot. Subhanallah. No, zašto ovoj težak i neprijatan miris kad je Allah subhanahu wa ta'ala drag i podrak i poubav od mirisa na misko. A mirisa na misko znajeme deka je jedan najubavite mirisi. Subhanallah. Da vidimo razlikata zašto i koja je razlikata između ovoj miris neprijatan i prethodnite mirisi koji gi spomnao. Pogotovo na toj što doaja od pušačica na cigari. Subhanallah. Razlikata je jednostavna, odgovorot jednostavena. A to je deka miris od na postačut doaja od pokornost i poslušnost kon nego Jalla wa ala. A miris od na cigarite, na pušačut doaja od nepokornost i neposlušnost kon nego Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.